kugamba aha mukoro ogwo kusima okwa Honorable Kambale Ferigo orahizibwe ahabw'enshuro ya kabiri nko mnyishengero wa Kasese Municipality ziwa yahiga abicereza okureba ngo nibakwatanisa bagarukane kandi basasirane bwanyuma y'akaruru akabireho ibe katukangirira yango Kristo Yesu akalusa yaho ebikabaniza yamu abantu iyo musa niyo musingi owobuuma obo butolere ibwabya omwobuli mbindu byose ebikakoleka omwamaka omwamibiri nakulabiriri habwe lisimali omukulu Honorable Ferigo Kambale twamakanganya tuti obo bakayisunziba wa nomwa politiki omulu bakasondola abantu sabanike ebikabaniza yamu abantu alerewe bibaleta hauma habwe tulobererwa ogunagira ngo hashimere kubaho rukundo omakaga byo butegeki nko muringo gumwe ogwo kumariraho kimwe imihondano yo mumaka eri kweyongera na mnonga abo kugira ngo abinyabutegeki nibaburobwire buri kwemaririra obw'amakagabo ndo echo olwanzu lwamabire byaho ekasiyanga bya tumbutumbu olwanzu lwamabire byaho nomwa politiki okelangira opponent wawu ngowo kwiwe iwatokere Mwanza sahangabya amalwa neribusangana kwe bitisirire kichecho kyosa mutukongera kwe kintu kyeraganyirana iwaminya uti oundi alasobaya ni mundu litya naye nganasobaya mwayinde nzera tutokeraganyirana okusima ruhanga oku kwabaho kuri kutandika obwebembezi obw'enshuro ya kabiri eya Kambale Ferigo omukorogu yayeta na bamwe ahabuyabira isimbire nabo echatangaza abantu bitwe yashoborora ngo kweta ahabuyasinjire no muringo gumwe go kusaserana no kugarukana kwena ngo abasekorera hamwe ahabwentunguka ya Kasese neru madaraka amabya ne muuma okwababya abakolichikire twabya tunoma tale rumiye primaries hakanzere bane kamanyanga owerelangero mundu oyutatolelangero because abenyaberetesha form esha mabehi akanzere esha results esha mabehi madaraka mwimaniro kokwenene amabate murange ebyo kwenene buchire bye forgery neri ngali ya musima osana neri bya politician oyuwakola okwenene Kambale yagamba habintu ibyo kwija kutandikiraho mbirigana byo kubanza office ari kugira ngo naija kureba ngo yakora aha bintu ebirimu okutungura emiturire y'abantu okora by'amagara muri Kasese Municipality program ya city scan ya Kasese nayo namabela bomacinane ku kikuru munahindana nabere bane chance namabane technical team eyamba nabere program bishoshe esheriko city scan omo makwe babere samunubire akasani umba kwa program nayo akahamya omwachi we city scan kandi ngasimanya muhanga amabiwa tumumezi ya 3 city scan kebere mutsukerereza madaraka owo yesure aha mukoro yashoborora ngo kwija kweye n'ekintu kimwe cyo kwereka ngo bakuzire ombyo butegeki ngo kandi bine kwatanisa kwenda kukorera abantu ndi akarurusika byaka kolohe akatuli twamabra koma abantu bakakanganyo kwa mundu mbuyoyo yabakanza oyo mundu yatukayanda naye kandi omwena are mfratane tutu batre omundu amasinga enwa NRM ebibire mutaka ku olohe kundi mukalangira wuterilwako kundi hali obutuki bulebe bwamawete eyese kyerekola ne tusamalere okuhimbe Kasese tobosi ono ne mpya maberla hera ne mpya wabosi nyamukom ngare wasinga balwa municipality abosi indi masinga mwako Kambale Ferigo esa no lekitukole tumusabere olwendo lw'amatuka olw'emyaka 5 seluyendo lwolo tumusabere akole mbiriwo bwa MP wandeke nyamangi nyanyembere abatura nibagira ngo bwahati nibija kureba Kambale kwarakore aha bintu ebiyaraganise ombwire uyabire nashaba akaruru kugaruka mu office ahabwenshuro eya kabiri gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tire West.